warung pecak gurame Bang Juki. Orang tua dulu berkah tuh, makanya lebaran pada nyampe semua anaknya banyak, padahal 15 orang. Anak pertama lebaran datangnya, Assalamualaikum, maafin lahir batin, saya kemarin nggak bawa apa-apa, cuman bawa duit ini 1 juta buat beli siri 1 juta. Anak yang kedua nyampe, Wah lebaran maafin saya kemarin nggak bawa apa-apa, bawa duit cuma 1 juta buat tembakau. Tembakau dibeli sama dia. Ya elah, kumpul semua itu anak dikumpulin dapat 15 juta. Dikasihnya lo, nih hadiah dari anak lo, hadiah lebaran, pegang. Berapa bang? 15 juta. Tuh emak nangis bukan girang. Ditegur sama lakinya, ngapa lo pakai nangis bukan girang? Gue nyesel bang. Nyesel ngapa? Gue nyesel bikin 15. Kalau ketahuan begini gue bikin 25. Aduh, lakinya letuk, somplak bisa lo. Somplak. Apanya somplak? Apanya yang somplak? Apanya yang somplak? Aduh.